Hi! Happy Good Friday to you all. Today is mag-celebrate mi o kuan sa mga dili Katoliko, pas lang. So kami mag-celebrate mi karon sa Good Friday sa uh, anniversary death sa ni Lord Jesus. So traditional man nga puasa pero kaon lang gihapon si auntie no. So kung sudan karon pamahaw, syempre na rice and then sa akong sudan kani bot makita ba kuan ni siya guys, inon-on isda kay bawal man magkarni-karni. Dayon unsa ni amahong ni siya ni palit sa grocery. Yan. So, dili ni akong produkto, wala ko nag-endorse pero mo ni siya ang akong gikaon. Lami siya guys. Siyempre dili mawala ang sili. Lami man gid mo sili sa inon-on ba. Well. And then my coffee. Coffee. So, pagkaon sa pobre. Okay. Start na guys. And I already blessed the food. Kao na. Kaon na ta. Let's eat. Ito isa ang sili. Kahit para pawala sa langsa sa inon-on. Sakto ba? Yes. Sige, kaon sa inyo yung anaan guys. Halang. Siyempre, gisilian. First bite. Halang. Pero lami. Nga dahil guys,
Luto ko og binignit. Kay mana siya kaon na mo. Basta Good Friday. Binignit. So, magpuasa ta karon guys. Lahi man nga fasting kay mukaon gihapon pero ginagmay. Hmm. Hmm. Pidayon na. Oh, igang kayo ron guys kay init kaayo. Init kay samo karon. Hmm. Para good guys. Konti lang. Hmm. Hmm. Kakaon ko sa kuan sili. Then suka bitang aslom ug halang nag-abot. Hmm.
So, isipon. Sa kahalang. So, I'll show you guys later kay magluto ko og dinignit. Okay? See you!
Nga among gibuhat nga biko. Let's eat. Palitaw na mo o gagmay nga palitaw. May kayong chewy kayo. Go. 2セット目のこのままでいく。で、一番厄介なのが追いからのサーブなわけだが、守備を少数制に切り替える。なんつうかカラスの攻撃。影山と10番の速攻ありきで考えてたら、ああいう普通のちゃんとした攻撃されると調子狂う。それ十分見すぎちゃう。ピヨちゃん、足りない頭使うと頭痛くなるよ。12番の速攻ってもしかしてちょっとタイミングゆっくりなんですよね。そうだと思う。ある程度ボールを見て、それから叩くみたいな。つながるっていう感じの司令塔を入れたことで、相手は確実に混乱してる。影山君とのギャップですね。他の連中を平常心に戻すメンタル的な部分が狙いだったが、こんな効果もあるわな。これは他の試合になっても通用するぞ。影山。はい。俺たちなんつうか、同じポジション取り合う敵みたいな図式になってるけど、俺だっていっぱい試合出たい。俺もですけど。でも今、コートに入ってみるとさ。Inahin, nagamayate ba? Ay, nag-record ko. Inalay mo din ibigay mo sa kapwa. 今は後ろにお前が控えてる。すごく楽しい。俺が入ってる時も、 So, nakabayag mo. お前が入ってる時も、 Okay. 俺は俺なりのベストに戦い、お前はお前なりのベストに。それで成長に勝つぞ。影山君は結ってます。へねえ。心配しても、さっきのしょぼいダイレクトなんだ。俺が入ったら、あんたガンガン打たすから覚悟しとけ。So, my next one.